Dobro, i šta ćemo sad? Ja drugi sakrivam. Ko prvi? Vlado prvi i Miroslav treći. Ajde da vidimo, znači imamo ovdje ovo dvorište, u našem dvorištu gdje je ograđeno, tu mora da sakrije bilo gdje. A? Bilo gdje ili od nulje? A bilo gdje ovako u naše dvorište. Ali ko će prvi? Ja. Ko će, znači prvi Vlado sakrije? Ja drugi. Ajmo nas trojica, sad vas dvojica. Idete tamo čekaj, morate neđe da se sklonite. Idete tamo u tam prostoriju. Ajde, ja ću vas reći kada izađete. Ajde. Ja ću vas reći, Vlada ima 1 minut. Ajde, 3, 4, sad. Ljudi, pratite me, ja sam već mislila gdje. Ajde. Ajde, gdje ideš? Ajde, zavuci. Ništa, ja te ne smijem pomoći. Ti sve moraš od sam, ja gledam oni da ne viri. Ajde, požuri. To je to. Ništa, idi sad neđe, skloni se na neku drugu, jel to to? Jel si tu definitivno odlučio? Nadam se da oni ne viri. Hoćeš da pokriješ to, jel? Ja mislim da oni ne mogu tu naći. Nema šanse. Sad ti tu sjedi za stu. Ne, sjedi tu za stu. Tu sjedi za stu i kreći. Ajde, sjedi za stu i kreći. Može! Ajde! Ajde, gdje god hoćete. Dogovorili smo se samo tamo. Ko nađe, dobija pojen. Koji? Ma nije tamo. Zanima gdje. Ljudi, dođite. Ne znam. Dođite, ljudi. Ja mislim da su oni vidjeli, pošto su na potričan tamo. Ljudi 100% su virili, pa zato. Šta pričate? Šta radi ovaj? Šta radiš ti, Miroslave, Bog te? Nije to ovo Seračko! Miroslave, a tu su igračke. Pa ja sam te igračke tražio, ostavite igračke. Šta ti džamba radiš? Vidi ovoga. Ljudi. A gdje su? Nije su. Ajde, pa nije samo ovdje, pogledaj koliki je plac, Bog te jedan je. Nimam jedan hint. Nije ovdje. Sumnjivi su mi ova dvojica, nije tu pa nema tu. Sumnjivi su mi ova dvojica, su mi sumnjiva. Ljudi, on je virio. 100%! 100%! Ljudi, znate šta on je odmah Odmah! I ja mislim da su virili. Gledaj ovu. Njih dvojica kako su izletela od tuda. Odmah su trčali ovdje na palet. Ja sam rekao da nema laganje varanje. Nismo! A vidi kako smo koste kroz prozor. I ti, slušajte. Pošto ste varali... Vidi, on opet sakriva, a ti ćeš biti sa nama. Ajde, vas dvojice tamo. Ja sam rekao nema varanja. Ja sam rekao, ajde, bješ tamo. Stvarno ste zajebani, rekao sam nema varanja. Ja sam rekao da su... A bili su odmah trče tamo i onaj kobjak nije našao, kobjak diže paletu da nije. Nema džamba, sad stvarno da viriš. Ja idem tamo. Ajde, idi sakri, ajde. Vlado, zakopaj u varanje. Ajde, zakopaj. Ja ću gledat da ne viri. Iskopaj rupu konju jedan je, ovdje. Evo ovdje u tu veliku rupu. Zagrni, ja ću gledat da ne viri. Ali ostaje ono malo, sam malo da kobjak viri. Da imaju šansu da nađu. A zato pa još žuri bola. Ističete vrijeme. Ali ostaje ovako malo da viri. Čekaj, čuvaj. Če ovdje sam ostao. Čekaj. Tako. Da imaju šansu da nađu. Sačekaj, vidi. Ne vidi se, dobro, bjež od toga. Bjež, dobro je. Dosta je. Morate ima šansu da nađu. Sjetan zastup. I 3, 4, sad, krenite. Nadam se da niste gledali. Vidi ovo ga iskoče sad. Suči to nosi, šta to nosiš? Ja vidi opet trči tam. Ja. Miroslave, sad džamba nije vidio. Sad on nema pojma gdje će. Ovo opet rovi vam po igračkama, iako nije tu. Ali ne moraš znači da nije tu. Ne mora znaš da opet nije Vlado stavio na isto mjesto. Ovdje ste mi poremetili ovo. Čuva, pomjer se. Pomjer se, moramo u paletu da namjesti. Ne znam se, možda sam stavio negdje ispod. Ajde. A možda sam stavio tamo negdje.
Hajde, da vidimo momci. Ljudi, znači sljedeću. Ako se predate, Vlado ponovno sakriva. Ljudi, Mogu vam reći da je teško mjesto. malo kući. Ne znam ja, ništa ja ne znam. Kad prođe određeno vrijeme, možda ćemo vam početi da pomožemo. U kućici. Meni je jasno šta će Miroslav onaj štapina. Ne znam, nije. Šta će njemu? Stučenka, ako ga ne... Šta će njemu ovaj štapina, samo mi tu nije jasno. Idemo ljudi da vidimo jesu oni našli. Pratite me. Dajte meni kameru. Neka. Ja ću da ovdje ne vidim. Šta oni radi tu? Oni tam šta pikaju u ovoj kućici. Pomisli i dija gledaju. Evo odmah da vam kažem se džaba ne mučite, nije u kućici. Jest. Ajde se džaba ne mučite da gore Ja sam ne poduzeo skačete. vremena. Imate još 30 sekundi. Nije, ima vremena, imate vi vremena još koliko Ima hoćeš. još minut. Jedino vam Srećko može pomoći da nađete. Ima još minut. A te što si mi dao hint, sve ćemo da kopati. Ovdje oni traži. Još 50 sekundi. Koliko? 50. Ma ima ba dosta vremena, pusti Vlade, ima vremena, sam polako da nađete, morate prerobiti. Je mi dobra ideja, uđe Miroslav, diže ovo super ideja za sakrivanje. Stvarno, gledaj ovo. Ovo je kutika, ne bi niko ni tražio, ne znam nije odakle njemu pada ideja da podigne. Nema ništa tu u balonima, nema. Ljudi, imam previše dobrih mjesta. Evo more vam i deda pomoći da Ne kaže. može, rekao sam ja njemu. A već se mu rekao gdje sakriva. Rekao sam ja njemu gdje sam. Onda on ne more pomoći. Ne znam. Miroslav je imao dobru ideju da neko zagurao u pjesak je. Pa ja sam reći. Super je ideja bila. Ja sam htio reći da zadru njemu pljesak sljedeći put. Ajde, ali on sad provjerava dim tu lopatu. Gdje se tam džamba zavlači. Imate još minut, imaju previše vremena. Ja sam vidio ekstra dobrih mjesta, milion sam dobrih mjesta vidio da se sakrije.Ija. Nije unutra, nema unutra džamba, džamba unutra nema. I imate još minut. U prostorije sam rekao nema. Još minut imate. Ovo je prostorija. Ja, to je prostorija, u prostorije nema. Još minut imate. Ljudi, on ima još minut. Pišite ljudi u komentare šta mislite da li će i kako ovi moći ovo da nađu. 50 sekundi. Neka im još malo vremena, daćemo im još malo vremena. Imaju još Ja mislim da će oni svakako mora da se predaju. Poluga je velika. Ste vidjeli kolika je poluga? Ogromna. I ako je nađete, morate da zadržite kilu zlata. Miroslav, sve po istim ovim ovdje. Pa već se tu Miroslave prošuje. A? Pa jesi sad tu prošao? Vlado, moraš početi da im pokažeš malo toplo ladno. Ljudi, na 10 sekundi ću im reći gdje, pa će morati naći. Ne, moraš da kreneš ono... Reći im gdje. Na 10 sekundi ću im reći, pa A da slušaj, će naći. moraš ti sad njima reći toplo hladno, slobodno. Dobro, sad da kažem tamo nije, u ovome. Odavde, vidi. Odavde, pa tamo nije. Jedan hit. Jesi im rekao, pomogu malo? Jesam. Odavde, znači ovdje. Pa da, tu da je negdje. Ovo. Da nije na drveću, pa sam malo čora. Ne znam, pogledaj. Vrlo lako more biti. Ajde džamba, šta se preduje jebe mu? Nije tamo. Gleda. Pa šta gledaš? Pa vidjet ću, ja imam provide naučane. Aha. Ima još pola minuta. Vidit ćeš kako nećeš. Ne negdje u travi. Ljudi, ima još pola minuta. Ajde da kažem da imate još 2 minuta da nađete. Nije negdje u njih. Ne znam ja. Pregledaj. Da vidimo da li će naći. Miroslav nešto 10 šunja. sekundi da vam kažem. Neka traži ako misli da je u oranju. Ali ja kažem da nije. Nije džamba u plasteniku je. Znači bio je tako je blizu, ovaj šunjo u pol metra je, i sad pones, u pol metra bio. Imate još minut, evo ja ću vam reći još minut i pišite u komentare jesu li ova dvojica, baš da ne udariš u plastenik jebut. Jedan hint. A? Jedan hint. Ne znam. Jedan hint sam. Mogu reći da od Miroslava 10 metara najdalje. Nije tam iza. Izboj metre. Znači ti ovdje. Ja, jedan. Jeste predajete? Ne. Ovdje.
10 metara od Miroslava. A nije prema štali. Slušaj, hoće Vlada im pomognem. 10 sekundi u njivi je. U njivi je 10, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gotovo! Gledajte koliko je bio blizu Miroslav. Udaro je ovdje nogom, a gledaj koliko je bio blizu. A vidi gdje si stao nogom? Ovdje, znači zamalo si stao na njega. Jel bila dobro mjesto? Ljudi, ovo je bilo naj... Ne, sad nek zakriva Miroslav. Ajde, nema veze. Džamba, jel ti džamba sad krivaš? Evo džamba, drž. Daj taj lanac. Ajde, dvojica zajedno. Ne mora nego tako igramo. Ide, tamo pošteno da se to sakri, da ne gledate tamo. Stavi ovo tam, Vlado, stavi tamo u garažu ovu. Džamba, jesi našao ideju, ćeš da sakriš? Ajde tamo, Vlada, ispratimo ovu dvojicu, će li 100% da žmire, da ne budu pravilu... Ljudi, napišite u komentarima da bi bila dobra mjesta. Ovo mjesto je bilo vrhunsko, sigurno. Ajde, 3, 4, džamba krene. Da imamo gdje će džamba sakrije. Da imamo gdje će džamba da sakrije. Mora to da bude sve regulara. Nemoj tamo to smrdi pa đubre. Gdje ćeš? Stavi onu šerpu, pored ove i okreneš šerpu, staviš na šerpu. Evo ovdje, daj tu šerpu. Eno šerpi. Stavi ovdje da se ne primijeti. Stavi napod. Nema šanse da će okrenuti. Staviš ovu ovako i ovo okreneš šerpu. Nema šanse. Nema šanse, džamba, ostaje poslušan. Na drugoj strani ovdje. Ajde tu, ajde. Nema šanse da će biti neko šerpu. Pišite ljudi u komentari da... Naprijed, kao da sam... Ne, ti ideš gore da sjediš, džamba, ideš na stolicu gore da sjediš. Džamba, gore na stolicu da sjediš. Ne mora još, džamba, idi gore na stolicu. Pišite ljudi u komentare da li ovo dobro mjesto je. Ja mislim da je ekstra mjesto, nema šanse da će posumnjati. 3, 4, sad! Da vidimo. Džamba sjedi, on je gospodin čovjek. Džamba će se naspavati dok ova dvojica nađu. Imam dio Miroslav, ti pregledavaj tu, ja idem ovamo. Ovi imaju opasnu taktiku. Hajde da vidimo dole. Ovdje ode, gdje će vire. Još 3 minuta. Miroslav opet gleda oko palete. Još 4 minuta. Još 3. Imao je tu dobru ideju. Vidiš Miroslav tu pregledava. Da vidimo šta radi Vlada. Vlada, da imamo šta on radi. Gdje on traga, kako su njegove ideje. On pregleda ovamo oko kvadeva. Naćete Miroslav, on je tu već dizu. Vidimo gdje traga Vlada. Vrlo moguće. Ali vidiš, moraš odmah da primijetiš, ako je mokar pjesak, onda jeste, ali vidiš da je suh pjesak. Evo Miroslav ima neku ideju, kaže. On ima i neku ideju, ljudi. Nije koštale, hint koštale. Ne znam ja. Da li vas možda Kosta laže ili zajebava, to ja ne znam. Da nije ova. Evo Miroslav opet pregleda oranje. Džamba, koliko još imaju vremena? Još 2 minuta. Više vremena, nije to 5. Ajde, tražite. Joj, gledaj! Džamba, jesi rekao Miroslav? Nisi rekao? Nije rekao. Kako si znao da je koštali? Zato što sam malo prije kad nismo krenuli snimat, vidio da je onaj lonac bio obrnut sa ovaj... To si zapamtio? Nije vidio. Nisam. Svaka čast onda. Ako si to zapamtio da je bio lonac okrenut ovako, a sad nakon, onda Ljudi, svaka čast. ja nisam išao tamo. Ja. Ajde, Evo ljudi, sada, znači, pošto je Miroslav svakako našao i osvojio je pojen, Miroslav krije. A ova dvojica sada idu tamo da žmire. Ajde. Ja imam jedan pojem. Ja imaš ti, pošto te nisu našli. Ajde unutra, ulazite. Miroslave kreni sad, da vidimo gdje će Miroslav tu da sakrije. Idemo da vidimo gdje će Miroslav, Šta ovo radi?
Nema to, ne, nije dozvoljeno u nešto stavljati. Može samo iza točka da staviš ako hoćeš iza točka. A? Vire! Vire, vidi Ne lice. viri, bola, ne viri. Znači nema da se penje na nešto, možda da staviš iza točka. Ajde požuri, nemaš ti, imaš još pola minuta, možda neće drugo mjesto. Jesi stavio? Sačekaj, malo zavaram to. Tu si riješio, znači iza točka, jel pošteno sve stavljeno tamo? Dobro, hajde. Može da se krene? Mislim da će lako da nađu. Mislim da će oni lako naći, ovo 100% će lako naći. Ljudi, koliko ja mislim da je sakrio ovdje. Evo, Vlado već misli da je negdje sakrio. Da vidimo. Ja mislim da je bilo otvoreno. Nije. Ima li? A? Smoljak. Nema. Aha. Šta? Ima ovdje negdje nešto. Izgleda je Miroslav našao dobru lokaciju. I meni je toliko djelovala jednostavna, ali izgleda je našao dobru lokaciju. Džamba, ima li? A? Neće Miroslav ništa da kore, sad šuti, on želi da osvoji ovaj pojen. Ako osvoji pojen, on je definitivno pobjedio u igri. Jednom našao i jednom ti nisu, da na primjer nisu iz Džamba gore pregledao gore one ćoškiće, ćoškove. On to gledao. Šta kažeš Miroslav? Ko? Mislim da je Džamba Kako? Pošto? gledao u točak nešto. Misliš? Ne vjerujem. Ništa. Šta misliš? Ništa, hajde, pa ja i Miroslav pričamo da li morate naći ili ne morate naći. Džamba gleda oranje, on to kuda pregledao. Brate, ja sam njima dao hinte. Pa dobro, još je rano je, tražite, nije. Još je rano. Hint nije koštalo. Uuu. Kako koštalo? Pa dobro, slušaj, velika je ovo lokacija, koštali se najbolje sakriva, znači rekao nije koštali. Odakle očinali pokaži? Pa što odakle, pa rekao ti nije koštali je. Nije koštalo, nije ni meni, nisi ti meni. Jesam, Nemoj da bi neki pogodio loptom ove moje prisade, znači, To je Kosta bio gađa. nemoj da neko pogodi prisade. Ajde, tražite. Džamba. Moramo, ljudi! Ja mislim da je ovo. Zna, nije vidio, nije Miroslav. Nije, ovo je sasvim slučajno vidio. Znači, Džamba je, kako je gledao slučajno vamo a? Nije vidio, bolan je. A Miroslav je nije vidio. Došao je ovdje, ni put nije se vraćao vam. Ne sad Vlado, a sad imate svi po jedan pojen. Znači sad, ako nađete ko nađe Vlade, novo pobjedio je. Ljudi, a zamislite da se može ovo strukturiti ovo. Ajde gore, nema virenja. Ko nađe sad, ako ne nađete, Vlada je pobjedio. Ako nađe, neko je pobjedio. Znači, odlučujuća igra je. Ajde. Ajde tamo u ćošak. Vlada, imaš dobru ideju, neće. Ajmo ćošak, ja moram sad njih prati da ne budu virli. Ajde ćošak. Ajde, brže. Ne znam da otiđe, hoćeš, šta mi brigaj. Ja moram da pratim da ne vire ovi. Nije loša ideja je. Čekaj da vidim, vidi li se. Neće, ne. Ostav, dobro je. Odlično je. Samo ako nisu virili, dobro je. 3, 4, sad, ne, krenite! Alo, krenite! Vidi se nikako. Mi se malo da pričali. Joj, virili ste 100%. Nismo pričali. Joj, sumljivi ste mi. Virili. Ne vez, ajde da vidimo. Joj, gledaj, Džambi što on mučki ide, on tačno znađi. Ko će znati gdje? Ovo je Džamba, nem Boga. Miroslav, on se šunjao. On uvijek ide da gleda ispod palete. On uvijek na tu stranu ide. Možda jeste ispod palete sada. Nemoj, nije ispod palete. Ne diraj, ne mogu vraćati je. Ljudi, Joj, šta mi pokvari tamo. 100% je Kosta virio, pošto Nije, ne mogu on tu noć, nema šansi. Znači, čuo sam te, Vlado, 100% je Kosta virio, pošto ide tamo. Znači, tamo. Znači, Aj tamo je 100%. to nije. Jeste bolan je. Da kažem nije odavde. Da nije u džepu kod mene, Miroslave. Da kažem Miroslave odavde nije. Vlado. Ajde, svojim. Koliko je ljudi bio Miroslav?
na bizu, pa Miroslav je sad što nije stao na ono žbunje gdje smo sakli. Ajde, traži tamo, tragaj. Ne znam, vidi, možda jest, možda nije. Ne, tu. Ko će pobjediti? Ko će osvojiti kilogram zlata? Ko se natjecali? Vidiš, i ovo je dobra ideja, vidiš. Ovo što Miroslav ovdje, na primjer, da neko stavio na limonsku vreću je. A možda sam ja dao srećku da pojede. Nema tu džamba, evo ja da to odmah kažem, ostane raščeruj mi pjesak. Nije tu. Suvo. A znaš gdje bi ja sakrio? Ljudi, gledaj evo, da se ja krijem. Ja bi ovdje napravio ovdje i zakopao ga u kantu i tu bi ga ostavio. Ne bi ga našao niko. Nije džamba uštali tamo unutra. Hajmo, idemo Miroslav, ajde. Imate još 2 minuta. Dobro si mi bio ideju da sakrijem u kantu tamo. Ajde Miroslav, bac tu, nije tu. Ja kad ti kažem nije, ajde. Kosta, ti nisi vidio, ja sam pokazao dakle. Kosta je bliži tome nego ti Miroslave, eto. Stane, ne, evo Kosta je bliži nego Miroslav. O to pronalasku. Možda je ponovo zakriveno u oranje, ljudi. Znači, možda je ponovo u oranju, ne znamo mi tu, ne moramo mi to znati, gdje. Miroslav je Kosta. Evo, vidi. Evo, hoće Vlada da im pomogne. Ovdje nije. A gdje nije? Vam prema meni ili gore, gdje nije? A gdje nije? Na gornju gore nije. Eto, i nije koštali. I nije kod džipa. Znači ovdje. Pa ne znam, sad gdje. Ima još minutu. Ima još prostora. Ovdje, ja ću tam. Ima još prostora. Imate minut. Ja ću početi da brojim. 59, Ljudi, bolje daj moja. 58, 57, 56, 55. U oranju nije. 50, 49, 48, 47, 40. Ajmo, 45. Ko je bliži? Neću sad da kone, pa nije imamo... 30. Da bježi, pa nije ostalo malo prostora, ne. 38, 37, Nije ni tu, eto. 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30. Nije ni kod plastenika. 28, 7, 6, 5, 4, 3. Miroslave, nije gore, rekao ti je. 2, 1, 20 sekundi, 19, 18. Pa stani, nije kod džipa, nije koštali, nije u oranju, nije kod plastenika, nije kod mašina i nije gore. 11, 10, 9, 8, nije gore, 7, 5, 4, 3, 2, 1 i gledaj. A Miroslave, nosi gdje si ti bio? Slušaj, Miroslave, šuti, stani, jeste fair. Ja sam rekao da nije odavde. Miroslave, stani, ti si stojio ovdje. Ovdje si stojio ovako ovdje i prešlo si preko ovoga. I Vlada je rekao odavde, nije tamo. Nije rekao je odavde. Nije odavde, odavde. Ima snimak. Zato što me nisu slušali. Jeste. Zato što me Nisi ne slušao. slušali. A ima snimak pa ćemo da vidimo da li je odatle ili odatle. Tako da ovdje odnio Vlada ovu pobjedu u ovom naše takmičenje. Evo gledaj, Srećko i Džamba leže isto. Vidi, na isti način legli. Tako da ljudi, zaprate naš YouTube kanal Mega Istraživač. Miroslav, šta da radi ovi? Da bace like i subscribe. Da baci like i subscribe i da se... Da napišu komentare koje bolja mjesta ima za sakrivanje. Ko je imao bolja mjesta za zakrivanje i da li vam se sviđaju ove naše igre, ako nam se sviđaju. Ako vam se sviđaju, da nas podrže i lajkuju i zaprate i da... Ljudi, šta mislite koji ćemo sljedeći video snimati? Imam jedan opasan, pošto ste sve trojica fudbaleri, imam jedan opasan snimak. Znam, moram pogoditi krušku. Ne, krušku, to su baterine za krušku da se pogodi. Nema kruška da se pogodi. Tako da idemo u naš novi snimak. Pozdrav! Ćao!